عنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة يتي الله تبارك وتعالى إنجولي إدو النبي مكة محمد صلى الله عليه وسلم باودون دون كنيون كدي mi hiwroreke on hiwrago julɗo wonande musidɗo mon julɗo ko aduna e hiwrago ngo andantedam allahu tabaraka wa taala no hertinani yimɓe ɓen ko nde aljanna woni yoɓe hiwrodir woni gonɗon hiwrago jang e kisal yo woni e dow moɗon nokku kala ko toloɗo musidɓe julɓe. idan noon musidɓe wirnanaki on en hewtiti e émission moɗon andaɗo on yiɗaɗo on wiyeteɗo gandal e faamo e oɗon nokku meɗen Jama TV. musidɓe julɓe hande kañum kadi kono wowɗen noon wardude noon imma adden hoɓɓe ɓandanteɗama ko wajotoɓe walla adden hoɓɓe ɓandanteɗama ko janganeɓe en Qur'an ma ɗum e adden feƴƴinaneɓe ko yowiti e nder dina kam. idan noon musidɓe julɓe hande hiɗen jogiti fof ɗum ɗon kañum kadi ko ceernoɓe meɗen molanaɓe ɓandanteɗama hino e leydi ndin ɗo hino anda haray kono fulɓe innayi ala ko ƴakkani joññire ɓaawo ɗum ɗon en jonneɓe taw kamɓe ɓe hiwro hen ɓe annden ko kamɓe woni homɓe ɓaawo ɗon kañum kadi ɓe yaadi e talibajo maɓɓe goto on ɗon kadi hiwro nde on ɗon hiwri on tumasi weƴƴiten neldade koɓe neldori en kon woni koɓe neldori Jama TV e émission gandal e faamu haray ɗen wiide ceernoɓe ɓen falyatafaddal maskura wa majura. bismillahi arrahmani arrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ويتي الله سبحانه وتعالى إن جولي أن لا دمك محمد صلى الله عليه وسلم باودون إذن جرنا شيخ محمد ونفت بين يوضو حلقة دو أولا إذن جرنا بتو إمودو إذن يتي الله سبحانه وتعالى nde watta ɗum ko mandake golle ñaɓe yawmal qiyama. amin ɓaawo ɗum wini komi andi hoore an komi woni hombo alhamdulillah min ko Mouhammad Adama mi wiyete balde e jooɗiɗo Dakar nini kono noon komi guinéenjo heɓaɗo ko forêt ene kinte nokku wiyeteɗo Kisidugu. alhamdulillah. barakallahu fikum cheikhana haray on weltanama bus komi noddi on e oɗo émission meɗen télé meɗen kadi Jama TV mo andanteɗama adnon fof hino andimo tentini noon ka meɗen laggine feendo ɗo e ɓe hikkoran ɓen Europe kañum kadi siifa e mo noon moƴƴa noon. idan noon kañum kadi hiɗen jonnude talibajo woni Cheikh Adama on ɗon kanko kadi hiwro ande nden ko kanko woni hamba aywana. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. ɓawo yetti allahu subhanahu wa ta'ala en juuli en lord makko alayhi salatu wassalam aray mi hiwrike on hiwrangol islam ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aray ɓawo ɗum ɗo feƴƴi ɓe maki wo komi andi komi woni hombo. aray min ko Ahmad Tidiane Diallo mi wiyete wonɗo e janngude e daara Cheikh Mouhammad Adam Balde iwrɗo Lagine jeeyaɗo nokku ka wiyete Mali
o fendo ko Dakar moni ɗon janggude dudal makitengal mahdarat Zeynab Balde rahimahullahu taala. Assalamu alaikum warahmatullah. Waleykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nam a weltanama bos a duwanama a jarnama. Aywa nam kono haray honno nde andintina inde nden ko waɗi noon hay la no woodi habbinoɓe émission o mi partage amɓe tawi lam partage ande ɓe ko ɗum waɗi inde nayi inoɗa ko honno Ahmad Tidiane Diallo. Nam Cheikh Ahmad Tidiane Diallo haray ko tooli maɗa ko oɗo nokku meɗen waɗalo barke idan noon musidɓe Cheikh Adama Balde hiɓe jogani en yewtere molanade nandanteɗema ko honɗo wonde yewtere musidɓe ko neediji talibajo wonde e janggude on ene oɗo ko neediji honɗi o duwa siftorde e karama ko makko ɗen andi ndeɗo yewtere taw feƴƴanali en ɗo taw iɓi fuɗɗiɗen oɗo émission joni mo suti duuɓi ɗiɗi idan noon musidɓe julɓe hande ko ɗum ɗo woni welo meɗen o Cheikh Adama Balde fayda kan onon ɓe wonɓe darde feeno ɗo on wiyata o gandaɓe ma ɗum ɓuuriɓe ɗudde ɓen hino andi ɓe idan noon ɓe jogani en yewtere woni neediji talibajo on hakkude makko e karama ko makko e alamandiji ko duwa siftorde kono ko adi en jonde ɓe hay joni e jonnayi talibajo maɓɓe on o udditana e jonde nden e janngugol e ayaji Qur'anul Karim haray ɗen joni tudema falitafaddal mashkura wa ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. يا الله الله so gandal e faamo hara o gandi ko on ɗon tawa weltinimi ko adi tawa yomi wowlu tawa janggande nde nam ko fi on ɗum haray woɓɓe mon hottale kono haray on faami ceerno jango memama woni Cheikh Mahmoud Khalil Husari ɗen andi min ko ɓeɗo woni ko memminta ɓandu ndu nam idan noon weltanama boy yallama ɓeydo gandal ngal sembina dande nden musidɓe nane janggande Qur'anul Karim no weliri ɗon andi fuluɓen inne wo jonnu toori anduɗo ni sina ɗum on togui o ñiddinayndi woni jonnu toori mo anantedama ko yo ɓennitude harana yo ƴakkundi idan noon musidɓe jonnu wawuɗo hunde nden yo waɗu nam dare ayje kum payi kum ko janggane en ɗo ɓayla ko payi kum ni kono ko duuɓi ko faamu en wiye ko ceernoɓe molanaɓe nam habbe seeɗa min humpita o joni kum awo o momi woni wiɗo ɗo kum ɓe ceernoɓe ko hondugo honɗo woni ko ɓe muuɓe nde hoore i wallah kono en arda joni musidɓe julɓe e maɓɓe laawo ɗimmol Cheikh Adama haray min joni tawi on joni waɗanon men neldari ko nelɗo men kon haray fal tatafaddal mashkura wa ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسيب جلبة تدبه كوني سبو أولا موضوع وني نيديجي لطالب العلم هاني نأرده يسيفاجي دي أهاني سيفرده إيكو أهاني تدين الركرمكم مودو ko sabu waseede ɗum ɗo e zamanu men fewniɗo ɗo torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah atran en neediji ɗin ya rabbal alamin. ɗone musidɓe julɓe tedduɓe needi fuu no haton jini e needi kono noon ko ɓuri haton jinde e needi ko talibul ilm sabu kanko woni qudwa kanko woni ñentinteɗo kanko woni ñentinoyteɗo Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ɓe maaki aya ko Allah subhanahu wa ta'ala wi to rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama ɓe maaki neɗɗo on o wata wonde ñentinteɗo ko ɓe o ñentina bi ma'na ko ɓe o heɓa kernomo o wona e juuɗe muɗum o ne'oro needi on ɗon ndi si hande kadi o wona ardotoɗo idan jangu jaka ko be needi ndi wona needi ko hunde hattande hande bisaraha la siyama talabat al ilm kenen aden jodoto ngalda masalan wona be wi'ede kanyum buri ne'ade hande ko enen hanno burde ne'ade buri ben ala kulli halin ya talabat al ilm kono e ɗaɓɓoɓe gandal sifore ko wiyete kon yani khuluq al adab jikku wiyetengu needi ngu fuɗɗore ɗum kadi ko ɗum Umar radiallahu anhu ɓe maaki e konngudi maɓɓe ta'addabu thumma ta'allamu wone ne'e taw si janngino ɗum sabu gandal ngal ala needi no wawi wa fittandu ɓanndu ndu ala wonki no konngol ibnu jamaa ko deftere maɓɓe rahimahullahu rahmatan wasi'a. Mashallah. Ibn Mubarak rahmatullahi alayhi bimaki nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaj minna ila kathirin min al-ilm. Allah. Inni enen
enen jangoɓɓen woni gandal mana nahnu ila qalilin min al adabi mana needi seeɗa ɓurɗen hatun jinde e dini gandal heewgal hannde sabu noon neɗɗo on ko heewɗa gandal o si tawi needi ala nafata nafoore gandalle ko nde nafata yimɓe ɓe sabu kala mo bonɗa en mum needi on a nafata on so ndaari nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko allah on mantiri ɓe ko needi innaka la ala khuluqin azim allah subhanahu wa taala wi ya muhammad an hide hiɗa jikku ene jogii jikku molanango allah subhanahu wa taala waɗɗum tawkidatuji innaka la ala khuluqin inna on e laama libtiɗa on ɗon haray waɗen feere ne o ɗen needi ibrahim ɓe maaki ibnu habib الشهيد رحمه الله ماكي قال لأبي يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم رحمه الله بإني بابنا ndem yahayno janngugol ɓe innimi ko ya ibrahim ibne habib ɓe inni yahu e ɓe karamokoɓe yahu e fuqaha ɓe janga e maɓɓe kono noon ƴettu neediji maɓɓe ɗin go'o ƴetta jikkuli maɓɓe ɗin ƴetta kadi bimana dewe maɓɓe ɗen e juuɗe maɓɓe no ɓe rewirta allah subhanahu wa ta'ala ɗon waqfano ɗo e gande jaka alalimu no hato jini e piiji alalim yahtaju ila khuluq alalim yahtaju ila adab alalim yahtaj ko wiyete kon alhidaya machallah sabu pular wi'ay ko ne'iɗo ne'ata sey karama kojo on hoori mum woni wasuɗe needi wal iyasu billah on yaftalan kongol ngol kara han o ne'irta ndaare koɓe wasimo si yahu janga e juuɗe ɓe kernoɓe kono noon ƴettu e maɓɓe jikkuli maɓɓe ɗi ƴetta e juuɗe maɓɓe neediji maɓɓe ɗi ƴetta e maɓɓe kadi hadiyuji maɓɓe ɗi idan ko ono yo jangoɓe enen ko ono yo jannoɓe wone misali yeeso taalibaɓe moɗon wone qudwa yeeso taalibaɓe moɗon andon ko onon woni ne'oɓe ɓen si tawi ne'o o boni kala hanne e hunde ne'etende moƴƴata en torki allah subhanahu wa ta'ala ya allah on moƴƴinan en laɓɓinana en ɓerɗe meɗen wawa en newɗe ɓe fay ɓe ona ɗen halfinede innahu waliyu dhalika walqadir aleyh ko wonnoon ɗe duɗe men kenen a ngalɗay a fotta ɗo e taalibajo hunjiɗo qur'an ha pari wallahi a fewtinta a huccinta bi mana andata oɗo ko jangoɗo ni andata oɗo ko rewɗo e dara ndi ko ɗon mi jogui tambi duɗe ɗen watte ñila ɓittingol faɓɓen ha ɓurta hon won ɗum sokugol ɓe hara ɓe yaltata ɗum addanay ɓe effet ko waɗi noon so payi kon sutti sokede tun awkatamo tan yaltugol kenen ji o yaa hay si hannde kadi wal iyasu billah hay so waɗo crime hannde kadi kaso hulɓintamo hay fos ko ɗum waɗi watteñila ɗum ɗo moƴƴa okkemɓe tan vendredi samedi jini ɓe yaha ɓe yaha ɓe joya ɓe arta si tawi yana événement hulɓiniɗo sugo événement fewndi ɗo nini ɗum ɗon haray koye wattila jogoɗen feɓɓen haadi événement ji yawta haray ko ɗum ɓuuri e moƴƴude imamu zuhri maki rahimahullah kunna na'ti al-alim fama nata'allam min adabihi ahabbu ilayna min ilmihi imamu zuhri maki rahimahullah menen ndi simin arino e karamo koɓɓen komin jangata neediji maɓɓe ɗin kon e maɓɓe ɓurani min komin jangata gandangal e juuɗe maɓɓe jang asla ɗum hollay ko hasan el basri sin fayali ko wenne ndaareɓe ƴetton gandal e juuɗe muɗum ko wannum gandangal ko diina ndaareɓe ƴettoton gandal e juuɗe muɗum ya ɗum ɗon hono mufti piiji heewɗi ibnu wahb ɓe maki rahimahullah alladi naqalna min adabi malikin akthar mimma taallamnahu min ilmi komin ƴetti kon e imam malik e neediji maɓɓe ko ɗum ɓuri ɗuuɗude
e ko men ƴetti gandan kan e juuɗe maɓɓe. Allah ɗum holli en wonde karama ko ɓen hino hani ne aade tigi tigi on alhamdulillahi ɗo jogui kernoɓe alhamdulillah ɓe anduɗen hiɗen hani ñentinde ɓe e muɗum alhamdulillahi alhamdu ko ɗo waɗi noon suɓen kernoɓe men ɓen ɓe janggaten e juuɗe e muɗum innahu waliyu dhalika wal qadir aleyh. ko yo talibajo no jogui ko wiyete kon simat ni mandeji ɗi o hani siforde no jeeya e muɗum alwaqar wassakina. talibajo ko wonu deeƴuɗo, talibajo ko wonu deeƴuɗo. ko ɗo de maliki ɓe maki inna haqqan ala man talaba alilmi an yakuna lahu waqar. hanani on jangowo gandal diina nde o siforto hunde wiyete ɗum neɗɗankago. yimɓen no sonka, yimɓen no siika, yimɓe no waɗa pigini fof hara hangde deeƴi. hada simata talibul ilm. machallah. kono talibul ilm an a sendidirta oɗo ko jangowo, oɗo wona jangowo, kala ko wona e muɗum an ka yeesojo e muɗum, ɗum hanna talibul ilm. talibul ilm yo sifoto ko wiyete kon assakina. no jeeya e ko talibul ilm hani siforde assidq, gonga. talibul ilm wona yo andire fenande, no jeeya e andirede fenande, eggina konngol goɗɗo faminkinɗa wasa ko konngol ma ronka askintinde ɗum e makko. janga e goɗɗo ronka qiritanade onde ko jangi e juuɗe kaarejo. idan talibul ilm yo siforo ko wiyete kon assidq. talibul ilm no jeeya e sima makko ko wiyete kon attawadu. talibul ilm woni yankiniɗo. nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam kala yankiniɗo allah subhanahu wa taala ɓante fi makko. ko wat noon e yankinare ko hunde mawde. ko ɗo waɗi cheikh mouhammad ibnu saleh al uthaymin rahmatullahi alayhi ɓe maki inna ala talibi lilmi an yakuna mutaaddiban bittawadu'i wa adami lijabi binnafsi wa an yarifa qadra nafsih rahimahullah. ɓe maki kamɓe cheikh mouhammad ibnu saleh al uthaymin ɓe maki talibajo gandal hino hananimo nde o ne'orto needi wi'etendi yankinare. kono noon be sendidiren ko wiyete ko yankinare e jasinkinare. mana sabu ɗum ko jikku wongu hakkude jasinkinare e mawnintinare. tawadu ko ɗon woni bi mana yana kippiti hoorema ha jasina hoorema kala wa faala ɗo yaaɓa ma tuttama waɗama piiji ɗin fo ala. wona kadi mawnintino kadi sikkaɗa ɓuuri fof o way ko ya wonu hakkude ɗon. idan attawadu kañum ko woni hakkude mawnintinare e hakkude jasintinare. dan ɓe maki noon talibul ilm yo siforo sifo wiyeteɗo yankinare. ɓe maki o waɗa kadi feere o ɗurno ko wiyete kon hawnagol hoore muɗum mo yiɗa waɗa sikkaɗa ɓuuri ɗum hanna talibul ilm. dan ɓe innayi jande hino mbaɗa marahiluji. marhala arana on en fo en feere wiye ɗum ɗon e fuɗɗorde so fuɗɗi ko janngude seeɗa o sikkay kanko o ɓuuri fof. o yaha ha no jangirta noon kadi ha ya o hande kadi ɓuyto seeɗa. ne yata noon ha hande kadi o yaha ha o sikkay fof so anda. imam shafii ɓe maki rahimahullah no hewti talibul ilm so hewtiɗo yo andu hara o hewti. eɗen andi fi bidayati talabul ilm neɗɗon o sikkay ɗon hara goto ɓurama kono jangirta noon ko noon jangirta ya hande kadi haysi a landama tawa ɗawli jabade. hada huwa sha'nu talib al ilm. no jeeya e kadi ko talibul ilm hani siforde nde wonta yaajuɗo ɓernde surtout fi masail al khilaf. fi masail al khilaf talibul ilm yo o wakkilo wona yaajuɗo ɓernde. ko waɗi noon kenen hiɗen naata e defte goɗɗe masail al khilaf wona bidayat al mushahid mathalan bay ko ɗon muqarrar meɗen fi kulliyat iya kernoɓe no lurrirta no lurrirta noon tawa hay goto jasinta fi goɗɗo tawa ɗum heƴa e ɓernde kadi enen kadi ko noon hanɗen wonde masailuji ɗi anda ko masail al khilaf tawa yowitaki e aqida bonnata aqida neɗɗo on wonen yaajuɓe ɓernde e muɗum hara lundiɗo ma on ta sikko ɗon ko gañoma noon
madama himo jogui dalil mo waɗi istinade e muɗum jaɓan mo ɗum no ganto makko inchallah no jeeya kadi ko talibajo hani siforde alqanaa talibajo woni yondiniɗo talibajo woni yendiniɗo ko waɗi noon mo yondinaki jangata kala feno ko jangata ɗon kala ko ɗaɓɓata kala ko heɓɗa ɗon muñño e hoore ɗum ɗon yondinoɗa e hoore ɗum ɗon muññoɗa si Allah jaɓi aroye ko heɓoyta ko inchallah talibel ilm yo wonu kadi neɗɗo rendo ɗengal muɗum e tere muɗum gite ɗen juuɗe ɗen koyɗe ɗen noppi ɗin surtout feno ɗi téléphone ji talibel ilm anda ƴetta ihsan wiyeteɗo muraqaba turaqib rabbak an e téléphone humma kon ko nder suuduma hula joomi ma wonno rentortaɗo hakkude jama on noon talibel ilm hada no waɗɗi to kanko talibel ilm no waɗɗi talibel ilm o siforo ɗi sifaji kadi sifa wiyeteɗo alhilm wa kadme lghayb koyete ko muñal e moɗugol tikkere kenen Allah hino arsike ma talibaɓe tawa ɓe sa acciti ɓe bone e ɓurini ɓe waɗa e piiji ɗi fof muñño o anda nafa ko woni e mum kon ñande o heɓi ñande o andi nafa mum a fotto min jogui misaluji mum hewɗi talibaɓe ɓe anduɗa allahu mustaan kono sakkito ɗum ɗo ɓe andi nafa ko ɓe jokki ko a fotto an tigre hoore muɗum haray talibel kanko neɗɗo on yo wonu kanko talibel ilm sonti woni kadi wonɗo jannude jannowo ɗum hollata wonde ka karama koje hani ka talibel ilm ka talib al ilm haray yo siforo ko wiyete nden ɗon hunde haray ko hunde mawde noon wonande kanko talibel ilm haray no jogui neediji kadi talibel ilm ko hani ne'orde faade karama ko makko talibel ilm yo woni anditanɗo karama ko makko ƴettanɗo wa'utu makko jonnama na jemma wona ñalorma foti hiɗon wondi foti on wonda kanko ko honto rewata ha o faminama alhamdulillah o rewi e ɗi laaya ha a heeɓi goɗɗum oɗo ta dullam mum kun shakiran lahu noon no fanɗi e leñol men ngol moƴƴa en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah change en ɗum ɗon e yanganto ɗo talibajo tawa o andi tan takarama ko makko hay fus no heewi en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah artire en e anditangol karama ko meɗen amin ɗimɗi renan karama ko ma hurumo maɓɓe teddungal maɓɓe honno woni ɗum ta jaɓu aybinde karama ko ma ta jaɓu karama ko ma aybine no jeeya noon e ko neɗɗo watta ha aybina karama ko muɗum yaltida e jikku sa sirte karama ko ma yaltida e jikku ngu karama ko ma ne idalema e muɗum ko inte oɗo ko honto wonno janngude ko juuɗe hombo wonno janngude ko juuɗe kaarijo ɗon a renal teddungal maɓɓe ngal talibel ilm hara yo wattu moƴƴila o rena teddungal karama ko makko ngal no jeeya e renugol hurum karama ko muɗum renugol hurum ɓeygure karama ko ma nden teddingol ɓe sonna e maɓɓe ɓen taratan hay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen so yeehi defte goɗɗe taalimu taallim no toon kernoɓe ɓe annduɗa ɓe e dars ɓe hayno ɓiɗɗo karama ko maɓɓe tum ɓe immoɓe yaha ɓe jaɓɓowo ɓe artira ɓe ɗum fof ko tandiman li cheikh idan haray no jeeya kadi e teddingol karama ko muɗum sakugol gandal karama ko ma ngal ngal ɓe andinma ngal mo jangi koyo o jannu ko ɓe jannuma ko wona jannowo enen ko ɗum mecce men ɗen mecce men ɗen ko mecce annabaɓe ɓe annabaɓe ɓe accali fuu sina ɗeɗo golle nden onti wakkilo toppitode ala golle kadi ɓurɗe mawde ɗe hewti ɗe golle men kono noon ko so tawi on tigui laɓɓini en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko en wiyete kon ikhlas talibul ilm yo o wakkilo to neediji ɗi o siforta simo wonde karama ko makko to jaɓu ɓantude hito makko e dow karama ko makko machallah to jaɓu fuɗɗade haala yeeso karama ko makko sona karama ko newnanimo talibul ilm simo yadde e karama ko makko to jaɓu wonde yeeso karama ko makko surtout siko ñalorma siko jemma noon yo wonu karama ko non ko neediji wona farilla non fof ko neediji eɗen jogui kadi salafe e muɗum so e defte heewɗe
e aadaji men ɗin kadi heno jaɓi ɗum kadi alhamdulillahi alhamdu no eggina kadi e defte ta jaɓu kadi si karama koma falji feeɗa koɓe jannatama e masala ta jaɓi ruttude ɓe ɗum ma kuppa haala maɓɓe ray ko wonti wattu yilay ɗum ɗo moƴƴa on tigi faljitira ɓe ñaa wonti naɓira ɗum wasay ko landal e maɓɓe ha ɓe andita idan talibul ilm yo to jaɓu kadi sonkude e dow karamako makko to jaɓu sonkude e dow karamako makko ɗum fof ko neydiji mono faala ɗum ɗon o ruttoto e defte heewɗen toon defte ne jeeya defte mo laamiya mo ɓeɓe dalen laamita tullab no toon defte ni hilyata talibul ilm nde yuɓɓa kadi alhamdulillah no toon kadi talimu taallim no toon defte heewɗe ibnu jamaa heɓe windi deftere kadi fi muɗum ibnu abdul bar heɓe windi defte e muɗum haray onti wakkilo rutto janga ɗen defte ha nafitora fi ha onti gawana nafude wanni karama ko amen ɓe maaki wonde talibel ene talibajo ko wiyana jangowo sabu ko neɗɗo jangowo ko wiyana jangowo ko wonde ka a neɗɗo jango kono noon ko si a jaɓi ɗum ɗon si a reeni ɗum ɗon si wona neɗɗo jango sa jaɓali ɗum a reenali ɗum a wonta neɗɗo jango non noon a reeni ɗum ɗum reenike o ko si a reeni hurmuji karama ko maɗi a reeni neyɗiji ɗi hanɗa ne oɗo ɗe an e hoore ma an e hakkude ma e gore maɓe hakkude ma e defte maɗen hakkude ma e karama ko ma en torki Allah subhanahu wa ta'ala kanko jogui gandal Allah subhanahu wa ta'ala andin en innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Men weltanike on boy men donike on men jarni on Allahu tabaraka wa taala jogi do joddindi men torike mo yo yobo on kadi o wada dum do ko beddo balance modo nyande hawru don e makko o lontinana en dum do o yobon ko buri e mojjude jodde yer kanyum kadi wonbe jodi be ben kala nokkeli no hedo e menen be jodi be do yalla won tawno men e ben heditotobe yewtere jetta ko buri mojjude ko yewta ko be gollitira yallahu tabaraka taala tawnen e mabbe ko wadi ko ben Allah o manti fi mudum kadi ko ben woni be Allah on fewni ben kadi ko be woni sifitore be joomilabe hakkile den idan non musibbe julbe ala ko beyditi njuuri e dow njuuri si wona fi yo booli jalan hetto yetta baba ben heba ko rottene si tawina dum haray ala ko betti njuuri e dow njuuri idan tun si wona be yewtani en ko yowiti e fi ne digi ko andantede ma talibajo no duwa sifitorde be addi kongoli sala sarahatan milla weltori be buyi sarahatan milla weltori be buyi ko wadi non be jannilan kadi naam be jannilan duubi hewdi bawo dum non kanyum kadi mi dullanabe la weltani be Allah yobbe ko buri e mojjude joddi be julbe naam idan non no ton innobe noddalan inna de hare cheikh wonde ka daw cheikh andani min yo heno do usad an naam kon ala kulli musibbe julbe be yiwden do ko cernobe bandanteda be yangodade bibbe yimbe e daraji be jogiti pay ko heewu koy ko andanteda ma be yangade e mabbe wadugol e mabbe needi e gandal fewni gangal fendo do woni hondum den andi ide mari ereji ko daraji meden woni honnum ere maden ka daraji meden pay konku naate ko der dara qur'anul karim o wona ko der tahfiz bimbe kikede himo imade jemma fonta qur'anul karim o hirndo e qur'anul karim ye ha o do wi'e o hunjake qur'an o innama jon yo hot yi'a o hoti ko mabbe yi'a ko o buri wonde bandi dara tawa ko woni yuppo tube de dara tawa ko o wi'a don hunji arti do ko woni bono tawle seyni jidi dara tawa ko o hunji do arti do ko woni e njaatade jubbe dara tawa ko hunjido artido ko woni hedogol musikaji ni dara tawa o hunjido ko dara arti ko faala wontude rapperjo alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawari jahannam yaslawnaha fa bi'sal qarar Allah inni ene
e yaal ɓen ɓandanteɗama ɓe wattita nemaji ko Allah o nemini ɓe watta ɗum ɗon e yeddirgo Allahu tabaraka wa taala haɗede fi ɓen ɗon moƴƴa woni ƴettugol nemaji ɗi woni ala ko ɓuuri mawnude ha hewti hunjude qur'anu karim kono ɓawde oɗo heeɓi ko ɓuuri mawnude ko o yalta o waccita ɗum ɗon e yeddugo Allahu tabaraka wa taala won o e karama ko hojo yuɓɓirno gimɗi woni ya hafida al qur'an lasta bi hafidin an yo hunjiɗo qur'anu karim a wonade ka hunjiɗo hatta takuna lima hafidta mutabbiqan ha wona ko hunjiɗa ko on ka gollitirɗo ene o landi madha yufiduka an tusamma hafidan ene ko honɗu nafitortoɗa sa innama ka hunjiɗo tawi wa kitabu rabbika fil fuadi mumazzaqa tawi an deftere jommi ma qur'an on ko ɓerde maɗa seeki a ala gollitirde ko an woni siftorde e baadiji go e yii noon ɗi erreji ɗi yi'uɗen ɗon tawi ɗuuɗi e talibaɓɓen ko ɗum woni ko faala ɗen changegol hino e muɗum e ko faalana en changede ɗum ɓe ceernoɓe meɗen ɗo ɓe renɗen ɗo joni cheikh adam e ɓawo nandenteɗama mi ɓeyditi juuri e dow juuri ma ɗum mi wayli juuri ndin e booli jego fi yo yetta baɓe ɓen heeɓa ko rottane joni la humpa andude joni ɓayi en yiyay pay ko heewi koye usani ɓe rewa e daaraji ɗi ɓe yalta sifitoro ɗiɗo sifaji nde ɓe yalti ko daara kamɓe yuppatoɓe kamɓe ɓonoto seyni kamɓe jarto kamɓe to mbisi kamɓe haɗa kadi ɓe hunji qur'anu kadi si ɓe feƴƴi jolnugol a weltoray kono sa yiiɓe a yeletake heɓugo sifa ɓe ko honɗum atta ɗin ereji bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain erreur ji ɗin e banggue ɗin ɗiɗi kala erreur on gonno ko para jiɗi machallah erreur on no kadi ko karama koɓe ɓen erreur arano paranjo kañum ko faala koye ɓiɗɗo mum hunjo aslan neɗɗo a heɓde ɓiɗɗo ma taalibajo ma kippindo qur'an o ɓorni qur'an o hunji hayso juzu tabara tun kono yiyemo tun ya batte dina e makko ɓuri hunjiɗo qur'an tawa yata batte dina e makko joni noon moɓɓen hande kamɓe koɓe ɗaɓɓi ko kammiya on wona kayfiya on bimana kamɓe koɓe ɗaɓɓi koko hunjagol ngol wona no neɗɗo wonirta noon si ɓe naɓi ɓiɗɗoɓe e daara ɗo tuma ɓe ari usal ko hongolo woni ko honto fewndi min mi meeɗaka landede ustage needi talibajo ko mo ne'ade sina neɗɗo goto allah neɗɗo goto wallahi mi haala inde jiyo maɓɓe on machallah daara jiɓɓen to woni asbina cheitan rajim allahu almustaan hasanatu ɓino ɓen wiyete to ɓe ari ɓe lantaka lon ko hongol woni ɓe meeɗa la landade ɗum machallah jogi kadi oɓe go sarali on ɓe meeɗa la landade ɓiɗɗo ko hongol woni machallah ko ɓe ne'i mo ne'i wala hol toon bewre ko ɗum tun ɓe lantola machallah idan ɓen ɗon ɓen ɗon si ɓiɗɗo ɓe woni tan duuɓi temedere kamɓe loppitaka e ɗum ɗo kono ɓe ɗaɓɓi ko nendi idan rerɗen enen parame ɓen e nendi go si ɓen ɗon ñawdi ɗum an ustage on kadi jogo programme ma ta waɗu taaribajo on wona gaño qur'an wonon ɗum paykum o immoto e 4 heures du matin ma e 5 heures du matin ma e 6 heures du matin o fofoɗo e qur'an ha e 12 heures o waalo o fowto o immo e 14 heures o juula o fofoɗo e qur'an ha e 18 heures o fowto ɗon 1 heure de temps e 19 heures o janga ko fuɗɗo qur'an ɗon o fofoɗo e qur'an ha e 20 heures o waalo o fowto hitanden fou duuɓi ɗiɗi duuɓi tati o ko ɗum o jokki o si yalti o hay sa innimo qur'an o memata fiyoɗo ko waɗi noon hande kadi qur'an woni e ɓanndu ndum kono noon a waɗali ko yiɗintamo qur'an ɓe ko daraji no jiya e ko wasilan ha fi uddutugol duɗan seyko Mouhamadou Ɓooyi Allah yahfaduhu amin surtout seyko Ramadan ɓe mamlaka al arabia saudia al an machallah no jiya e puusɓe lan ha modditiduɗal ngal
ko wan noon ko erreur ji ɗi mi hayni ɗi mi sifani ɓe ɗi ɓe puusinmi haa e ɓudduto har mi anniyaki Allah ma min ko wonno miijo am ko simi gayni janngude mi ruttade ko men janniroya toon hani ko ɗon miijo an gon torki Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala newnan en neɗɗo honno waɗirta tawi koy si janngi masalan no mi woni ko duɗal amen noon tawi koy si janngi ha e 17 heures Qur'an noon ko ɗon ɓe serte Qur'an menen hakkunde ɗon ha e 18 heures ha e 19 heures ko defte kewɗe ɓe janngata gila ɗon hannde kadi si ɓe juuli futuro ɗon ɓe ƴettan hannde kadi Qur'an meɗen jogii hannde pay koye ɓe gaynal hunjaade ɓe woɗɗini kitabu tawhid machallah no toon woɓɓe bidaya no bidayatu mutafaqin ɗo ɓe hunjikina ɗum ɗo machallah lakhdari ɓe gayni ashmawi ɓe gayni muqaddima ɓe gayni ibnu ashir ni ɓe ɓewri ɗum wa fatiha machallah hara ɓe gaynal hunjaade taw joni si pay koye yaari noon o yaari noon o komi wasiyoto ɗum ɗo ko kala neɗɗo duɗal yo waɗ ɗum yiɗin taalibajo gandal gongal waɗeɗo saabu ha o yiɗa deftere Allah ne subhanahu wa taala kenen futnama e Qur'an o ɗon kadi samedi e dimanche ɓe ɗenne defte ɓe janggay ɗe ɗon ko français on tun ɓe janggata ɗon hara hannde kadi haqqilki hino no fewti e goɗɗum ngo kadi hara wona ɗum ɗa tun idan yoɓe wakkilo ɓe duɗe ɓen heɓen ñawnen nde nawnare ɗo enen e parent ɓen fof parent ɓen to ɓe hawju hunjagol feƴɓe ustade ɓen kadi yoɓe hollu parent ɓe ɓen wonde min ga wona min objectif an on ko fi needi feƴɓen ɗaɓɓa programme wallina yaada e programme ma o haray ko ɗum ɓuri moƴƴude nam idan on weltanama boy Cheikh Adame inchallah haray e nder yewtere nden ɗo on yewtori noon fi inde sonnaɓe aroɓe lando ɗon woni ɓe jonni on mi tañjini jiwmu wi ɗo ko daara mon toon on ƴetta e jiwɓe e worɓe fof eyi miɗo jogii jiwɓe miɗo jogii worɓe mi jogii sukaaɓe janɗuɓe machallah juɓɓen ɓeno noon min huliɓe seeɗa ko wannoon si janɗi allahul mustaan eyyi nam min jogii jiwɓe teso koye miɗen ƴetta machallah hikka kadi ɗon si tawi ko hikkorɗon toon si payi konkon hunjike alqur'ana o ko alqur'ana on tun o hunjoto o towide ɗum ɗon ka heɓay toon ko o woni finorade haɗa so gayni hunjade o towori kañ kadi niveau mum minen ɗon alhamdulillah ko mi jogii ɗon wonɓe waɗɓe examen entré en 6e machallah ɓeɗo ko ɓen ɓe tawano tawi ɓe hunjaki taw machallah ko noon nde yano ha Qur'an on tawi ɓe woɗɗini Qur'an on joni tawi joni kamɓe joni hay si baɗna yahal BFM on ɓe jokkina Qur'an on ɗon taw ha ɓe gayni ɓe gayna mi jogii gaynuɓe alhamdulillah ɓenno mi ƴettani programme avant ɗum ɓeɗen jogii programme gaynuɓe hunjaade ɓen iwaɓe nokku goo ara ɓe jogii ɗo ɓuri 20 personnes iwaɓe Guinée ari tawi gaynuɓe hunjaade walillahi alhamdu inam si tawi on nigi faami on heɓay taalibaɓe ɓandanteɗe men ko hunjiɓe Qur'an ha gayni kono ɓen ɗon ko arata ɓe e junngo moɗon ko formede jangge defte cewɗe inam e formé nata ko école ya jamil ellala inchallah joni kadi mi lando on noone mandanteɗam hiɗon udditi ɗum ɗo nane on yewti e nder yewtere moɗon hawnaki tawi Allah hoddiri iɗon anni e joni hotugol ka meɗen miɗo landi yarle noon hay joni hiɗon e on ɗon fondo si feere heeɓi kon hoota ko meɗen ɗen andi kammen no haccon jini e karamokoɓe janneɓe sifa ɗiɗo piiji moƴƴa ko waɗi wallahi yimɓe ɓen kamen ɓe ñaadina kono ɓe ala ko jonna ɓe ko holla ɓe kadi ɓe ala joni noon onon so heeɓi feere no yaaron uddi toon on yahay ka ha joni ɗon ɗo joni ɓay on heeɓiri ka alhamdulillah min taalibaɓen heeɓe andi chaque fois mi yimaneɓe min aslan ko memi ɓuuri yidde o programme ɗo ko memi ɓuuri faalede o wona waɗa passage ɗo weltano docteur Makka en saabu no ɓe formirta noon no welanmi na heddiɓe min naali ɓen ɗo no waɗi tan welatala
kono bi saraha kamɓe no waɗi tan no welanmi jogi taalibaɓe formi woɓe no janngude ni nokkili heewɗi machallah torki Allah subhanahu wa taala Allah waɗ barki duuɓi maɓɓe ɗi dendagal karma koɓe meɗen wonɓe ga wonɓe toon fof amin amin min fandude anden tigi hurtagol ko meɗen sinca ngal ɗo duɗal toon machallah won noon jogi toon taalibaɓe yahoɓe chaque fois ɓe sonjela o sa sene kono ko honno yarata ala feere no joɗoroɗa sila jogui markas mathalan wata yaada joɗɗa ange taalibaɓe ma ɓen no kerno ɓeɓe doyinde suufiyankoɓe no ɓe woni waɗirde noon jooɗo janna bimbi e kiiki no jangirte Fuuta noon a wondiri ɗon e sukaɓe duuɓi 4 duuɓi 5 wallahi on avancé hayso ko sappo pette yaltima e juuɗe ma ɗon ɓen noon si siñcoyi duɗal ko jeli ɓen no yaltinirta ɓe kernoɓe men suufiyankoɓe yoga e maɓɓe ɓen ɓela golle si wona ɗum machallah ɓe jogui tam muɗum minen ko juuɗe men janggi walillahi alhamdu machallah ɓe sukaɓe ɓe wonduɗen e muɗum ɗo hande oɗo e gore mum no toon walillahi alhamdu nini ko ɓe kode ɓe nodde BFM hikka ko duuɓi ɗiɗi men wondi machallah defte ɗen kadi alhamdulillah defte no jangirte Fuuta noon defte jangueteɗen ko ɗen ɓoni jangude eno programme on ɗo après makkile on programme on yo inchallah ko noon ɗum ko min mi anda ko nangi kenen tara tan musidɓe men mi anda ko haray ko ɓe ala heɓude ko ɓe naadira jawle maɓɓe ɗen woni ka ɓe anda ko honto ɓe naɓirta jawle maɓɓe ɗen a yiya yimmowo ma tourno pese no jogui mena ko ménage menata kako menata ɗum eyyi ko ɗum ɗon de joni hatta patron ɓe men kadi ndaara taalibaɓe wakkiliɓe wawɓe jannoɓe wallitoɓe darnaɓe juulirɗaji darnaɓe markage uji ara joƴƴinaɓe ɓe janna on yii mi kupali on accu hakke ni landal an komi falno lantade ɗimmun ɗum ko yarle ɗi daraji ɗen andi no wona e wakkilede noon jannira ɓiɓɓe yimɓe ɓen tentini noon fewno ko fewndi ɗo maɗo fof ino ɓeydi yerle ɗi daraji onon iɗon heɓude ko ara e ɗi daraji wallito goto ko imma ko iwre laamu ngun walla ko iwri e jon jawdi ɓay wallahi en haynto ɗo conseil no organise tawa ɗen laaɓa organise ɗon no laaɓa wonɗo e mum no laaɓa toraki allahu maygol e ɗum ɗo mais goɗɗo ara dow toon yaltina million ji hewɗi ne ɓa ɗo ko ɗum ɗon heeɓi ɗo ene sara nde goɗɗo yaltiniɗo 7 millions okkitiri wonɗo e dow concert wallahi 7 millions joni yalle noon kañum kadi onon ɗi daraji ɗon heɓude sifa ɗiɗo aroɓe walto on imma maaro diwɗi walla ara darna ko wil moɗaɗaguel inna waɗi oɗo kañum kadi waqfan lillahi yalle ɗon haynaɗo ɓen kadi min de mi hawrali e mum taw masala mi eɓɓay an taalibaɓe ɓe mi jogui ɓen jogui ko yata sappo e ko fawi ɓeno seedi na wonde haray ko feere woodi wona kadi haaltugol defte maɓɓe silandi komin sotta defte maɓɓe ɗen allahu akbar woɓɓeno toon paranma mum ari haaldida e maɓɓe kono akhiran tawa ɓe ala koɓe yoɓa ɗum tawa koɓe yoɓata kono tawa han tigui ɓe payi o no wakkili a watama accutude joni wakkiloɗa ni mi jogui toon galleji 4 Allah woni gandi ko alhamdulillah wilan minen surri kadi alhamdulillah yoɓeteɗi ɓen ɗon ko an kenen sodantaba defte Allah so gani defte a fala ko ɓe tarda sodantaba defte kenoɓe haaray kalangi ko a wakkilo kene muñoɗa jonnaɓe lewru suma joni jonnaɓe ko fanɗe o kenen 5000 francs fi encourage golo ɗum Allah min de mi hawrali mum e mum taw machallah ɓe jomiraɓe jawle ɓe hani wattude ila eyi wallah ƴetta hayso ko responsable taalibaɓe jowo ma taalibaɓe tato ma taalibajo goto inna mi ƴettani oɗo garante toppitoɗamo ha o gana janggude ko barajil heɓata ɗon on ɗon si on ɗon janggi ɗon si o jannoyi ɗon yimɓe temeɗɗe a yaltata e muɗum koɗum arabu ɓen so yimɓe ƴetta ɗo taalibaɓe temeɗɗe naɓak to kana ɓen ko ɓe anda ko ɓe ɗawta jawle maɓɓe ɗe woni eyi wallah idan ɗen foti wattande ila ɗum ɗo moƴƴa darna wawi darde juulirde e daara molanaɗo adda goɗɗo hal fena waqf wona ko anje lasli on ko naforne woni ko okkitirɗa hay defte kene ko minen jangoto kene sola defte allahu akbar Qur'an jangeteɗe
ko neɗɗo goto min oki men carton goto ɗon defte Qur'an carton goto en def 100 et quelque Qur'an no lillahi alhamdu non ko yimɓe leydi ga kono amma musidɓe men ɓen en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla change en ɗum ɗo patron min fewta e wallitogol taliba ɓe no gasa noon ko ari no wawi wonde kadi hara ɓe anda ko honto ɓe watta hara ɓe anda ko ɓe honto ɓe watta ɗum ɗon ko ɗum waɗi eywa nam haray ɓe sakkitori ɗo ko andanteɗo mami faala ɓeytude seeɗa no toon haray faalaɓe wadde kono anda ko honto waɗata nam musidɗo ala ko ɓuuri mawnude ronuɗo ko annabajo on roni kon wallitagol on honno ronuɗo annabajo on ko acci kon wallitagol on woni wallitagol ɓe karamakoɓe wonɓe e jandande ɓiɓɓe men ko daraji darnana ɓe école ji okkora ɓe danko fi dara o no yaara yeeso ala ko ɓuri ɗum mawnude i wallah ko waɗi mbuuɗi ma ɗi a wallinayyi ɗi yeeso ardinaɗi ñande yahuɗa lakar a tawa yeeso maɗa ko ɗum waɗi Allah wonno nodda en wondanedema e ngeegu gondantedema ko yen soodu e marchandise on yeeyitemmo intérêt on ko dandi en lette ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim ɗen humpa ka oyne ko tu'minuna billahi wa rasulihi e honno wa tujahiduna fi sabilillah ko piirugol oyni oye ɗum kadi men ko toon kono ko bi amwalikum kadi piiriron jawle moɗon ɗen awa yaltine jawle ɗen waɗon ɗum ko welta Allah on ala kullin e ko raɓɓiɗingo kadi cheikh adama la humpa andude si tawi yarle pay koye jannuɗon koye toon heeɓi ke heɓuɓe muɗum résultat walillahi alhamd mi jogui woɓɓe avant hay mo wadde programme on mi jogui woɓɓe nini hande hiɗo gande woɓɓe ɓen wonɓe wadde deuxiéme année ko université machallah tawa ɓe meeɗa natde école tawa ko ɗon ɓe rewi siɓe natoyi toon machallah min jogui kadi nini wonɓe wadde sani thanawi avant mo wadde programme on oɗo koye ɓen ɗon o tawano e muɗum machallah kamɓe waɗno kaɓe harmo yeeso ma harmo yeeso makko après mo waɗi noon programme on oɗo ni ko hikka fotno wadde bac kono ko min retarde mo min ni fi yo no to mbawi defte gono min gaynalɗe janggude pay ko ni de alfiyatu bin malik ko wayno bac alfiyatu bin malik miɗen hedde duuɓi kan no ɗum anni mino yo muñoto nde hitande ɗo machallah gore makko ɓe ɓen ɗon ni ko ɓe waɗugol ni essai examen BFM duuɓi ɗiɗi men wondi ko tattammo on ni machallah alhamdulillah minen heɓude nafoore e muɗum dal machallah minen heɓude nafoore e muɗum kono wallahi si ɓe wallitama ɓe janggay wona maɓɓe deuxiéme groupe wonno toon kadi ko noon si ɓe wallitama fay koye wakkiliɓe fay koye yiɗi ko janggude taw paramo ngala feere mum si tawi heeɓi ke daraniɗo ɓeeɗo ka holtingolɓe ka banggue dépense maɓɓe wallahi ɓe janggay machallah wallahi ɓe janggay kanko goɗɗo woɓɓe gon toon kadi Abdoul Malik gore makko machallah ɓeɗo ɓay kamɓe waɗaɓe darse maɓɓe khas alfiya en honno balaga en ɗa noon waɗaɓe kamɓe feere mo Allah kat noon fof mi waɗa feere fiɓe surtout e ɓeeɗa machallah o fof groupe goto kono noon fi madama kamɓe jogui mise e ɓeeɗa kamɓe mi wandeɓe darse feere machallah kono noon alhamdulillahi alhamdu machallah nam wa illa landal an sakkitingal ngal woni eɓi fuɗɗi ɗon ɗum heeɓi juuɓi jelu joni e programme takwin al hufad woni formugol hunji ɓen ko duuɓi ɗiɗi on ni machallah duuɓi ɗiɗi on ni ɓoyi komi jogui programme on mi janna woɓɓe formula noon ɓe yaaha kono noon de cheikh ramadan ɗuma ni lan ko dara on tummi waɗno noon tummi waɗno yimɓe gara jangga yaaha sakkitor noon waɗi programme on rowan ndeya ko mbaɗayno master premiére année rowan ndeya jona ka rowan ndeya no waɗi programme o alhamdulillah harno ɓe ɗaɓɓiri kernoɓe woɓɓe kono nandi ɓe fewtade e muɗum moƴƴa kono mi windi programme ko mi naɓandi ɓe weltore alhamdulillah machallah mais joni woni duuɓi ɗini joni min premiére année on anti waɗay kono min waɗi ko duuɓi nayyi premiére année comme tam heedi woni formation deuxiéme année on a waɗay examen Allah waɗi alhamdulillah e Dalifort woni Manaro Sabine min jogui alaka e maɓɓe machallah si min jangga e defte men janggateɗe ko majlis ɗe janggateɗe Fouta ɗen wadde ko lugha ko nahwu e ka fiqh no jangguite noon Fouta tigi
kono min jangirta ina haalo no mustawa awwal on tigi jangata andi ko fi honno hare no ton ɓe annantedama hino wawi suivre émission o tawa fendo ɓe humpa tawde no hande en udditali antenne o fi on wawa weƴƴitude ɗum ɗo kadi no ton kadi wonɓe heɗade tawa no humpa andude ko honno honno sifa ɗum ɗo kañum kadi ƴetta ɗum ɗo idan musidɗo e tuuɗu nowru ɓe humpitama ko honno si tawi laawi kema yahu ko page amen Facebook walla yaha ko YouTube donc kañum kadi sa windi tun Jama TV a heɗitoto ɗon émission ma o dara émission unité ɗo gandal e faamu musidɗo waway heɓude ɗon e yewtere nden fof wawa ƴettude ɗon ko naftora idan waɗane en hunde nden sadakatu jariya weɓɓitanon en fi kala humpayaɗo ñande goo no wawi artude oɗo vidéo yaha ko page YouTube ɓen ko page Facebook wawa heɓude hunde nden inchallah aywa nam haray awal chey ko wadde ha mi waɗi ɗum ɗo ko saabu darugol taliba amen jangguirde hande machallah tawi ala programme machallah surtout enen nodditiɓe sunne an koɓɓen to aywa tawi ngala programme tigui juɓɓiɗi jooɗimi ɗum anni non tigi rewirno e duɗe ɗen Fouta tawi min kadi mi waɗirno machallah no jeeya e muɗum e waɗi mustawaji fiqhu mbiɗa waɗi mustawaji tati mustawa arano on tigi jangga al akhdari jangga al ashmawiya e jangga muqaddimat al izziya jangga ibn ashir machallah o mustawa ɗon mustawa arano jangga al akhdari jangga ashmawiya jangga ibn ashir ɗon a hunjotomo force machallah mustawa ɗimmo o jangga muqaddimat al izziya risala ibn abi zayd al qayrawani jangga ashal al masalik ashal al masalik ben non kadi ko force hunjotonde ben non ko o programme ɗon woni ko tarrinde ɓe sa ko sabu ɓeyɗa waɗa ɓe femɓen ko ɗum tarrinde ɓe kono noon inchallah ɓe gayne joni ɓe ko heddi kon ko dammugal hongal haalɗen sariqa ko hududuji to min haali ko mustawa thalith ko aqrab al masalik mukhtasar khalil kono ɗiɗo ɗiɗi ko imma men janga mukhtasar khalil ma men janga aqrab al masalik kon ça dépend e taliba ɓen ɗan kenen jiiɗa wawi jannude ɗo ɓeeɗa gayna tawa sa janni ɓe ndeɗo karaɓe famirta kono ɓeeɗo musawa maɓɓe ɓe wawi tende khalil groupe maɓɓe on amma ko tawhid minen jogui usulu thalatha ɗoni musawa arana on min jogui kadi ko qawaid al arbaa min jogui kitabu tawhid min après kashf shubahat on ɗoni musawa arana on ko tawhid musawa ɗimmo on min jangga e nawaqid al islam min jangga usulu sitta min jangga lumatul i'tiqad min jogui qawaiduji qawaid weɗa qawaid al uluhiyya qawaid al rububiyya sabu jangirgol gandal bil qawaid ko ɗum ɓuuri moƴƴude hara so min jangi ɗenɗa mi hunjore qawaiduji muɗum e naam si ɓe gayni ɗewo mustawa on ɗon ɓe jogui mustawa tammo kamɓe ko mustawa tammo on ɓe woni aqidatul wasitiyya ɓe gaynide joni ko hamawiya on ɓe hani hikkude ɗon ko yewti asma wa sifat mustawa rabi' ko al hamawiya wa tadmuriya idan kamɓe ɓeɗo ɓe gayni mustawa tati on ɓe heddi mustawa naya on ɓe heddori al hamawiya wa tadmuriya woni ko aqida ko bange hadith ko matnu 40 umdatul ahkam woni mustawa arano mustawa ɗimmo ko bulughul maram mustawa tammo men janga muwatta imam malik machallah e fuɗɗi ko janngude ɗum noon toon joni ni muwatta on o gayni bulughul maram on ko amma mustawa sira on ko urjuza e al fusul libni kathir mustawa ɗimmo on mustawa tammo on ko rahiqul makhtum amma fil usul on ɗon minen jogui mustawayaji façon ji an kenen ji mi waɗi tajriba ko waraqat men waɗi ɓeɗo groupe maɓɓe en tennunomo kono deuxiéme groupe on pay ko paykoy tawi ko ɓe mo waɗna ɓe hoyo muzakkira mi jami al madkhal ila ilmi al usul al madkhal ila ilmi al usul non kamɓe ɗon ko ɗon janngude si ɓe gayni noon ɓe janga al manzuma usul madhhab maliki ɓe gayna kadi ɓe janga deftere tende nono nazmu saghir mo cheikh bahjat si ɓe gayni kadi ma aqidul fusul on ɓe jangata si ɓe gayni hande kadi min janga sita Allah newni maraqi suud bi iznillah ko mustalah ko manzuma al bayquniya turafatu turaf
o kadi alhamdulillah ɓurɗum fof no kadi no enregistra noko télégramme walillahi alhamdu e nukhbatul fikar musawa arano on noon bayqoniya turafatu turaf nukhbatul fikar musawa ɗimmo on ko nuzhatu nadar e risala abi daoud li ahli makka janga on ɗon kadi e ikhtisaru ulum al hadith kono oɗo joni min chandimo ko goto jangunomo toon joni min waɗi tawi no juuti seeɗa min gadi joni son digayni bayqoniya o wara o janga turafatu turaf o janga hande ka talatul anwar anwar e alfiya on no gasa so tawi hewtali yanti ko hewta ko école min jangamo seeɗa naam no toon kadi si onti a neediji ɗin surtout neediji ɗin waɗi noon on ɗon onti ɓuuri rerɗude e muɗum sabu ko neediji ɗi manki kon hande onti jangga lamiyata tullab le cheikh saad eɓe onti jangga kadi dorata thamina mi sikki kadi kamɓe waɗi nde onti jangga taalim mutaallim kamɓe noon de min gayno lamiyata tullab min janguno nazm hilata talib al ilm hilata talib al ilm ɓe jang kadi mimiya mo imam hakami hani fi l adab mukhtasar al adab ibn abdul qawi on kadi miɗen janga mo e taiya alberi non fof kono jeeya e programme on toon en jogui qawaid al fiqhiya adab al mufrad mo imam bukhari on kadi miɗen janga mo toon رياض الصالحين وني آداب جوندي توني نون كان جاي برنامج أون قواعد الفقهية إمام السعدي نمدن جانغ نون منظومة القواعد الأصول لابن عثيمين جاي نون تون كدي قواعد الفقه ما عثمان السند المالكي نون كان مدن جانغ نون قواعد جوتي لمذهب بايك مذهب مالكي مذهب أمينو من جانغ نون من جاي من جانغ كدي نديرو هم نون ndeno min jangal to ni bay ko don be haadi ni al muntakhab fi qawaid al madhhab non ko galiban ko mortan no jangete non qawaid no gimi temede jego ko fawi no gasa kenen min don ko mutalaatun al wajiz fi qawaid as sitta sonti jangi muntakhab on tun haray eddi kon tun haray alhamdulillah min janga kadi no ton ko bange takhrij al furu' ala al usul min jangal non kadi alhamdulillah min jangal non kadi no toon deftere manzuma al arba'iniyat al juwayniya nde yuɓɓa nde min jangga nden ɗon si min jangga hande kadi takhrij al furu' al usul mo imam tilmisani min jangga ɗum ɗon amma ko usul tafsir miɗen jangga an nuqaya mo imam suyuti nde yuɓɓa deftere wiyetende zamzami ono kanko tun jangin non taw jangi kadi muqaddimat al usul al tafsir li cheikh islam ibn taymiyah rahimahullah wan non ko nen ɗon ɓura andede kono zamzami on sonti fuɗɗori nen noon ko fi sabu cheikh islam ono teddi seeɗa sonti fuɗɗori ɗeɗa si ari ɗo o naftore moƴƴa inchallah ne tan vraiment fi ulum al quran wa bahithu fi ulum al quran minen janga on ɗon kadi amma ko lugha min jangay min wanno programme bourda min jangon ɗon seeɗa gon tigi tigi ko lamiyat al ajam togorai lamiyat arab shanfara lamiyat ibn al ward lamiyat al safadi maqsud ibn durayd shamakmaqiya al maqsud wal mamdud ɗeɗo fof alhamdulillah ɗe fof ɗe jannama hiɗe ko télégramme ɗe fof ɗe ko télégramme toon addaliya no min jangali ɗum ɗon nde min gayna to maqama men ƴetti min gaynali on ɗon taw walla ka toon kadi min gaynali mo taw sabu occupation ji gore makko ɓe nahwo noon nahwul wadih jusugin tati kala min jangay musawa arano on e ajurrumiya mutamimatul ajurrumiya oɗon musawa arano oɗo fof alhamdulillah ɗe fof ɗe jannade ko télégramme toon musawa ɗimmon ko qatre nada e choujour dhahab qatre nada on noon kadi noko télégramme alhamdulillah choujour on min jangal taw e qawaid al i'rab ibn hisham ko noon kadi alfiyat ibn malik on noon kadi meɗen ko munada to min gaynal taw mais on ɗon no heddi buy taw onno gaynal ko sorf meɗen janga mabade sarfiya jusuji en ɗiɗi kala e lamiyat al af'al meɗen janga kadi shadal arf wonon noon galiban shadal arf on ko e kaafi on noon ko komo toalami watta mo galiban maqsudu meɗen janga mo turra meɗen janga mo ihmilar o
kanko nde woni jangol ni walillahi alhamd ko imla miɗen janga alkafi fi l imla miɗen janga aljawahir l imla arudu kadi miɗen janga min noon anami shair cheikh ali ɗo gandi mo ko on ɗo woni jannowo ɗum noon toon balaga on miɗen janga balaga on ɗon kadi durusul balaga mi'atul maani kono ça dépend ɗiɗo musawaji ɗi kenen ko minen fuɗɗora mi'atul maani minen daara e musawaji ɗin kadi min daara e ɓeɗo kam mi'atul maani mi ƴettani ɓe saabu mi tawi ɓe tenayi no toon ɓen ɗe ko zubdatul balaga min jangata si min janga mi'atul maani non gimi capanɗe joyyi e balagatul wadiha e jawahirul maknun mo imam al akhdari on kadi miɗen janga ɗum noon machallah ukhudul juman min jangal noon toon kono programme on fi janngugol mantiq on kadi miɗen janga jongi musawaji toon toon mudakkira nde min fuɗɗorto si min allah hande kadi sunnal munawraq mo imam akhdari e jang kadi al isagoji noon kadi miɗen janga fil mantiq no toon kadi deftere mi wallini fi mutalaa ɗeɗon jangateɗe mutalaaji ɗen kañum woni ɗo ni mana kala deftere nde jannguɗa masalan sa gani lakhdari no toon deftere nde mi waɗanma nde jangata watta mutalaa so ari ko risala toon deftere nde mi waɗi hashiyaji ɗe rottoɗa an hoorema kene min a waɗi talhis deftere kanko tigui himo andi ɗum ɗon surohatu joguɗi waɗani talhis après ora oho lammi gore makko toon kadi alhamdulillah aray ko programme après mi jotnayi on en toon programme ji ɓeytaɗi kadi iwɗi ko école nde min ɓeyditi ga tawa ɗum ɗon ala ka janggueɗe ko duɗe machallah fiyo talibajo mo wi finu wawa hawtirde piiji ɗiɗi ko duɗal to eko hara o fitnanayi fo machallah aray ko programme on ni aray en tori allah subhanahu wa taala yo allah okku en feere amin wawɓen sincide ɗum ɗo ko meɗen na wondi hara on tigui no neɗɗo goto wata ande ɗo wawi heɓde programme on winda mais sa heɓali ballal wallitotoɓe joguiɓe feere ɗum ɓen an kadi wallitoɗa gore e ma ɓe jogui gore ɓe hewɓe yaltuɓe gaynoɓe janggude wallahi duuɗiɓe kadi ha moƴƴi yalti kadi ena son hawtodiri ɗum no yaaji yahay hara neɗɗo goto wata no nde yimɓe no hattoñguini o programme ɗo programme on kadi hinomo ɗo wona fi ammintumo waɗinimo kala wawɗo ƴettude wawɗo mo gollitirde programme on hinomo waali no kadi programme on kadi miɗo neldi hewɓe kala wawɗo changede toon goɗɗum ngo ɓeydita min ɓuyta min ɓeyta fof ko fof no waali inchallah mabab maftuh lil jami ray toriki allah subhanahu wa taala allah taw hara ko ikhlas saabu makko nde waɗirɗen ɗum ɗo inchallah wa sallallahu nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nam o weltanama ɓoyi musidɓe e wiyata e nafitori bal e nafitori toni ko habbinoɗen ɗo idan sey adama ko raɓɓendingol waktu on hewti en joni ko adresse mo jonnaton men joni so tawi ko hontoy korɗon simin falama on noddude men heɓa sifa ɗiɗo kayitiji ma renseignement e daron ko honno ko numéro ji on ndi woni ko min nodda toon haray numéro ji ɗin min anon ko 77 794 44 49 numéro ɗimmo on 78 396 36 36 oɗon numéro ji an ɗin min jogui numéro ɓe talibaɓe an woni aliou ibrahim kadi talibaɓe an yanda 77 579 44 05 on toon kadi 77 710 30 00 machallah ray ko ɗo woni numéro ji amen ɗin min ɓe mon wallidirtoɓen nini haray ko ɗiɗon numéro ji amen ɗin inchallah haray daram himo wiye ono takwin al huffaz fi mahdati zeynab balde ko pati an newɓe lam ɓen on tariki allah subhanahu wa taala yallah hilno ɓe yaafo ɓe yangani kon tigui moƴƴa enam machallah eyyi nam haɗaymi haɗa ko tuwawon peul moni nomora inchallah nomora barakallahu fikum idan musidɓe haɗay ko enen woni ko heɗodi ɗum ɗon en weltanike ɓe buyi ala jonnude idan cheikh uddan en jolnanen janggango en alqur'anul karim ɓawa ɗon on ɓe jondanen inchallah haɗay noon musidɓe julɓe min kadi mi heeɓi programme on nani kala mandanteɗo mo no wawi noddude joguitiɓe lamɓe numéro taw no falamo hino wawi la noddude
77 783 66 50 awa hendagol mo oɗo o programme o fof reno oɗo programme ko fi jogitiɓe daraji ɗi yo nafitor muɗum ɓe waɗani ɗum ɗo yimɓe ɓen sadaqatu jariya eɗen toro yo Allah on waɗanɓe ɗum ɗo ko beɗɗo balance maɓɓe ñande ɓe hawre joomi maɓɓe. Barakallahu lahu aw barakallahu fihi fa jazahullahu khayra jaza. wonno sartiji toon kadi na mi waɗa sartiji toon so on te ƴettate en après on tigi ɓe landito toon ɗo no windi ɓaawa sakki aywa nam inchallah o sartiji haɗino ga si on tigi faalama bokkude hunde nden ko honno e honno mais kala hum paaɗo yo noddu e ko ɓe jonniri kon ɗo on wawa humpodirde inchallahu tabaraka wa taala. aywa nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. إن شاء الله weltanama wi adonama Allah wondude e jangande welɗo fi kala no raɓɓiɗi kono ɓen weltanike mo buy Allah on yobmo ko ɓuuri moƴƴude joddi ɓeyda gandal ngal hewtinamo tonin ko o faala hewde toon ida noon Cheikh Adama konnguli sakkitiɗi ala kala yeggitale men ɗo salawati dawa arede men weltanike o moƴƴa hattirde weltare to Allah subhanahu wa ta'ala waɗa barke golle ɗen amin amin ya Allah on addu sabuji yanya ha heɓon place ji ɓurɗum ɗo amin amin innahu waliyu dhalika wal qadir alayh amin jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum barakallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh idal musidɓe julɓe en e yontere hande télé moɗon Jama TV émission mo gandal e faamu si Allah sara on juulama so tawi Allah on acci en e gurdal e sellugol hare en e yontere inchallah tabaraka wa ta'ala hare aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.